Kardom, pinyada pa biar talong penili Samira ni timungpi, nona joika biar tang ton pen. West Karbi Anglong Municipal Board ke thom hamren mothat langsung lapen dong kamu kamalong a employees atum a ciklo bainong kilong lia puthak wo sik ni phai sir ke parni ada por phai crazy ra chitima por malom dong kamu ka Municipal Board asa hemalong chingrum si pherangke ama ke pha Perangke amaya long kapachini pona tengke ajak ding kluipen bainong kilong ne dera jok asona kisung chitong nanglong Lasilahaya kisong pen ki jogjia phan prapjin pen bainong kilong ta prangjia phan pin pura lo pen Karbiang lo termos councillor CEM Tuliram longhanga phan kachuniri padopon The West Karbi Anglong Municipal Board Employee Association headquarters will at Hamra. Today's the meeting resolved that memorandum will be submitted to the Honorable CM of Karbi Anglong Autonomous Council Difu regarding staff salary and regularization, and also copy will be given to the following dignitaries of Honorable MP, Honorable MLA, Honorable EM, and respective Chairman of Municipal Board. Nilitum la press tunghan isi chuning rila, si CM sar along mana nilitum kachuning rila lo isi dulu la salary kilong dia pun thakla, bainong kilong dia pun thakla, la si nilitum pini wasik tarik sirkap arni. Sila press meet ke hang aku thang alam aku thang bangke lah hello sini lidak polhi dapo manpeng ke dua ke hai aprangsi ni litum non head jong ke sengpon West Karbi Anglong Municipal Board Employee Association ahin pen nang lipan phong ni CM arpu kedeng pen lapen nang litum tim Karbi Anglong lapen ning kacit he Akardom pajegitlo lapen non headjong akimi Assam government keseng pon BJP pen kija pon rat jari asong abhanta ning aklong pen deng pon lo sinilitum West Karbi Anglong Municipal Board Employee Association ahin pen naliphan labangsu akido kapanong athike nilitum arjiding plui pen chokamar atum bainong kelong lep ajo kisung hektik anlo Nilitum Pregjam Municipal Board Chokamar atum bainong kelong le ang theke dongkamukam 72 months West Karbi Anglong Nogao District ahoy tengera langso alok kathararong tokbiarong napen langlu jinthongarong puthot Nogao District asordam thupaksi aduya hoyang thekesom tekang apot anta kathali thu tekang lapapirta nangle West Karbi Anglong Nogao District aduya hoy kedayalong longlia lampen charwo saiver ong pusi hawar arara tumpen bosik ni final kepani ratsai klem bang karbilo charia song napen pherangkia tuma phan phasi aduya hoyalong ke pilar Nogao District akeng sanga swa tum ki phurla pati malongan ka homri padoram si puthot ang thek bithu tekanglong Sitame Karbi Anglong araratum aduya hoya dimpen kachiranga phijong Nogao District kido akeng sanga soatum Nogao District Forest achokomaratum pen aduya hoya phan kibite kang thek anta phurte kang lapusi pachini nilitum dak teng ralang sorlok katharong tokbiarong lapen langlu chingthongarong te dak nilitum Nogao District lapen Karbi Anglong aduya hoy kaita homoisa dower lasi atumi hatta nilitum te kethe kiding tum han hang iglo la pen reporter media tum hata hang iglo alang le tum ta wang iglo nang chitong doni iglo te haladak atumi nilitum la prang Karbi Anglong adu hoy pula so adhip ke kang adim ke som kang adim paklang dam iglo puthot nilitum hadak atumi hata la hai adhip ke kang adim aro puthot nilitum ladak longtar chek pinini som kang iglo pangthek kang iglo te nilitum wangjui pen aphia bangke paso keng sangatum parok atum bang puthot nilitum aphi keng forester atum han wan paksi aro lahai nilitum ke somkang ke ekang lahai pilar adhiba bang warkang thulir last time la anata kalilang aro pini hata to dapta aro dak nilitum ke dodim ridalong nilitum kachutiki wer
ke klemver rit along puthot wang thusi forester tum wang la pen kristan rong so la modern suba amunit tum ten wang si la hai rit along la hai barrier lo ke do la hai thengpi arong along la hai pini red cross tong ho la hai tok tang lo arong along la son tok tang lo te la puson pulotang te nil tum bang ke do bang siksak dak lo te apong lang alang li tum bang ke wang po wang joy wang po angke nil tum tan ni bang ave kam dam joy po angke hem ke sapi marang se abar lo so atumang se la son hut wang po la tum wang joy po la sona kam nang klem serarak ti te la son pulotang te mane ke do ke thak ta siksak dak po la sinili hin pen la si ka chunengri lo te la so homoisa bu thak te sarkar hin pen te prabjin pen homoisa la so homoisa pen nili tum phanang pajok te pulo la si la nar lo Karbiang nok aduya hoya longkaya mat ke do so jo pen ke jok jia phan prapjin pen sai ke deng jia phan duar amla ahawar ara ratum pen Karbiang lo autonomous council kachari ke thekring atuma phan kachunengri padu Karbiang long along anong kachi thang klong non owi kimya lun se poprasan ti so sarbra Chandra Singh ti so bangso pir thepen chi otang lo Teke langjun Ram Singh ti so rong asar aljide include pen prek jama kiso ke cholong loga jok wo sik ni phai sir ke pani Guwahati GNRC hospital long selang boma hoji lun se poprasan ti so sarbra Chandra Singh ti so bangso pir thepen chi opon lo alang li pir the do tik ahot rong ar lo kapa mesen jia phan pinang an bori tekang Lason si rong isi sarpi sarpuri soijang aklimang pharpen tame kanghon pachingbar 8 pensi kaiketa kido kethak laso ajok Kalitang Chandra Singh tiso pir thepen kaji obajok rong araratom manghoprang sonsi dolo Kalitang Chandra Singh tiso arta troxi kep ke chok ansi ahe misi atumphan seng honduk atalo along bitekangsi blabang so pir thepen chi ojuilo Tangte pinya daba biota bangkela pansi kangton iklo domi thakmi kurwang thu